Bakwethu siyabingelela njalo uhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule. Siyalamukela njalo uhlelo lwethu lwale iviki. Sengathi inkosi elomusa ingaba lani nxa sifunda iBhayibhili sindawonye. Ngihamba lo mfundisi umpofu zamnika leli thuba ukuthi abingelele abalaleli. Siyabonga. Salibonani balaleli, siyadibana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Okhuluma umfundisi umpofu CK. Siyabonga mfundisi. Nanzi ke inamba elingachayela kuzo ucingo kumbe lifake imessage ku WhatsApp 0718 444 196 0718 04 abathathu 196. Uthixo abelani. Sikhangela incwadi kaDaniel, asikasuki encwadini kaDaniel. Lokho sikhona phana sizake sikholise lincwadi amaviki lawa alandelayo. Sikhumbula ke ukuthi iviki elipheleyo mfundisi besikhangele uDaniel isahluko ngo2. Yebo. Esikhangele isigaba sakuqala. Izehlakalo ke ezandulela ukuchazwa kwephupho lika Nebukadnezar. Sifundile ke okuningi laphana, sabona ukuthi uNkulunkulu ungumlawuli wezinto zonke. Sabona njalo ukuthi uDaniel wayelomoya wokuthethelela. Kazange avume ukuthi izihlakaniphi zeBhabhiloni zibulawe lanxa zona zazifuna yena abulawe. Kodwa yena esephiwe ingcazelo yephupho uNkulunkulu wathi lingabulali izihlakaniphi zeBhabhiloni. So sifunda okuningi kuviki eliphelileyo. Namhlanje ke siqhubeka kusahluko sesibili sika Daniel. Namhlanje sikhangela iphupho lika Nebukadnezar lokuchasiswa kwalo. So singena kusigaba sesibili Daniel wesibili isigaba sesibili Daniel 2 part 2. Nginikela lapha kumfundisi umpofu ngazi ukuthi ke ungathini nxa siqhubeka incwadi kaDaniel isahluko sesibili. Ngiyabonga mfundisi, nxa siqhubeka ngesifundo sencwadi kaDaniel isahluko sesibili isigaba sesibili ngizafunda lapha eBhayibhelini kuDaniel chapter 2 isahluko sesibili ivesi ngelika 31 usiya kwelika 35. iBhayibheli lithi lona ke wena Nkosi wabona isithombe esikhulu. Isithombe lesi sasisikhulu sikhazimula sema phambi kwakho lesimo saso sasisesabeka. Abeseqalisa ke ukulandisa ukubana ke sasenziwe ngani lesi sithombe. Abesesithi ikhanda laso lalenziwe ngegolide elihle, isifuba saso lengalo zaso kwenziwe ngesiliva, isisu saso lamathangazi aso kwenziwe ngethusi, imilenze yaso yenziwe ngensimbi, inyawo zaso zenziwe ngengxenye yensimbi lengxenye yebumba. Abesesithi yena ke wasubona ke ilitshe elaqephuka entabeni kodwa ke lingeqetshulwa umuntu lachaya inyawo zesithombe ezenziwe ngensimbi lebumba lazicoboza. Kwathi insimbi lebumba lethusi lesiliva legolide konke kwaba yizicucu. Abesesithi yena ke kwafana lomule lwesiza ehlobo, kwaphetshulwa ngumoya kwanyamalala kakaze kwasala lutho. Kodwa ilitshe elachaya isithombe laba yintaba enkulu lagcwalisa umhlaba wonke. So ke lokhu yikho uDaniel akuchasisela inkosi uNebukadnezar akubonayo ephupheni lakhe. So ke uzananzelela ukubana ke isithombe lesi sasenziwe safakwa ezigabeni ezehlukeneyo. Isigaba sakuqala sekhanda sasenziwe ngegolide. So igolide lona lelo lalimele umbuso weBhabhiloni. Isifuba lengalo kwenziwe ngesiliva kwakumele umbuso weMedo-Persia. Engxenye ngingakadluleli phambili sithinte nje ukuthi umbuso weBhabhilona wawenziwe ngegolide elihle elicazimulayo ngoba lo mbuso wawuvele unothile uyiwo umbuso wakuqala. Olandelayo ke wenziwe ngesiliva lawo futhi sinanzelela ukubana ke kwasokumbuso wesibili lowo. Umbuso wesithathu ke sinanzelela ukubana ke wawenziwe ngethusi esingathi ngolimi lwemzini engxenye sithi yibronze ukwenzela ukuthi abanye abangakwazi ukuthi ithusi kuyini bananzelele.
bese kusithi ke kusukusela emlenze usiya embaleni lapha kwakwenziwe ngensimbi insimbi uqobo lwayo then ke nxa usiya enyaweni ngapha kwakuxubene insimbi lebumba lasemazwaneni lakho futhi kwakuxubene insimbi lani lebumba sase sibona ke ilitshe lelana lingaqeshinwa isandla somuntu libuya lizochaya isithombe lesiyana emazwaneni la kucobodisa konke kwaba ngumule kwaphethulwa ngumoya akuzange kwaba khona kodwa ilitshe laselisiba intaba enkulu yagcwalisa umhlaba. Siyabonga ubeke kuhle sibili indaba emangalisayo le kakhulu indaba emangalisayo ukuthi inkosi yavezela uDaniel ngoba uNebukadneza wavuma sibili ukuthi yikho kanye engubonileyo lo kwakukhumbula uDaniel nxa wayekulandisa uNebukadneza wakukhumbula so wabona inkalakatha yesithombe lapha esimangalisayo okunye mina lapha okungithathekisayo endabeni yesithombe lesi ukuthi nxa ukhangela uthola ukuthi uqala ngiyekela ngube ngithi uqala ngensimbi edulayo kunjalo kuze kuyephetha sokulento engathengisekiyo engumdaka so ngezindlela ungakhangela igolide ngokwentengo liyadula ukwedlula isiliva ungakhangela isiliva ngokwentengo liyadula ukwedlula ini ithusi akhangela ithusi ngokwentengo liyadula ukwedlula ini insimbi iiron ngesikhiwa ungakhangela iiron insimbi le kuthiwa ayihlangene lo mdaka umdaka vele kawulavalo awulasisindo so kukhona esikufundayo khona apha nxa sikuchasisa sikhangele umhlaba wonalo kuthiwa kuqalisa kuligolide kuyephetha sokuludaka kutsho ukuthini kuthi umhlaba lo kusukela ekungeneni kwesono uyaguga uyagugudeka uyaphela waqalisa umhlaba lo uligolide isono singakangeni wagugudeka uzagugudeka uzucine usufana lo mdaka into engela ncedo yikho kwenye indawo kuthiwa umhlaba usufana lengubo enjani endala edabudabukile yikho sikubona so umhlaba uyaguga umhlaba kawusoze ube ngcono abakwaziyo bayavuma ukuthi indlela izulu eselisina ngayo kayisafani indlela izihlahla esezithela ngayo izithelo kayisanjani kayisafani indlela abantwana sebeziphatha ngayo kayisanjani kayisafani so umhlaba lokhu siba mubi ngamandla umhlaba lokhu uguga uphela ngamandla okunye futhi okungithathekiswa lapha ukuthi imibuso yomhlaba yonke kayisoze ihlale iphakade iyadlula ngezindlela umbuso munye ngamunye ule ndawo yawo isikhathi sawo singadlula unjani uyadlula okucina okungithintayo yikuthi okuzakuma kuze kube phakade ngokuxhumene loNkulunkulu kuphela yonke into elomuntu phakade iya expire kuthiwa ngesikhiwa ile expiry date kodwa umuntu ofisa ukuthi aphile iphakade kumele axhumane lobani lo Jesu ngoba uJesu uthi yena ulamandla ukuthi lobo umuntu angafa uyakwenza njani uyamvusa so abaza kuphila impilo engapheliyo yilabo abalobani abaloNkulunkulu kuthi ukuthini futhi abafundisa nge-theory leyo kuthiwa i-evolution bathi umhlaba wawumubi ulokhu usiba ngcono uyathuthuka kodwa ngokwemfundiso yeBhayibhili umhlaba wawumuhle isono singakanjani kakangeni kodwa umhlaba lokhu njani lokhu ugugudeka uphela ubuhle so kodwa nxa ukukhangele nje ngemvelo uzathola ukuthi okukhulunywa liBhayibhili kuqinisile umhlaba kawubi ngcono umhlaba uyagugudeka umhlaba uyaphela isisindo sawo yonke into nje iyabubula iyakhala ngoba isikhathi siyaphela umhlaba uyaguga ekucineni umhlaba uzadilizwa uNkulunkulu alethe izulu elitsha lo mhlaba onjani omutsha angazi ukuthi ungathini lapha na bhuti nxa sisiya phambili. Ngiyabonga ngifuna ukungezelela khona lapho ukuthi even lezomnotho zomhlaba economy world economy kunjalo ayisoze yafa yaba ngcono kwedlula lokho yayikho khona kuqala kwaqalisa kuligolide lokho kusehla kuze kuyefika lapho okufaniswa khona lebumba elingela ntengo ongayithenga ngayo so ke sizananzelela ke lapha ukuthi ikhanda legolide leli yilo lalimele umbuso weBhabhilona njengoba ke sikuthintile lapha kungani umbuso weBhabhilona wawumelwe ligolide umbuso lo wawunothile yiwo waba ngawakuqala izinto eziningi ezazenziwe eBhabhilona zazenziwe ngegolide ungaya endlini yenkosi yakhiwa nguNebukadneza ngokwakhe kwakwenziwe ngegolide izinto ezazikhona eBhabhilona eziningi izitsha zenkosi eziningi zazenziwe ngegolide yikho ubizwa ufaniswa lapha esithombeni ukubana ke umbuso lo umelwe likhanda legolide siyabonga indaba ethathekisayo leyo ngoba lapha ngiyabona kuvesi ngo37 lo 38 lapha uyaqamba uDaniel ngokucacileyo uthi wena Nkosi
uyinkosi yamakhosi. Yeah. Inkosi uNkulunkulu wezulwini ukuphe umbuso lamandla lenkazimulo. Abese sithi ku verse 38 isigaba sokucina sika verse 38 uthi wena ulikhanda legolide. Ngezinye indlela lapha sibona ukuthi isithombe sika Nebukadnezar leso kwakuyimibuso yomhlaba ngokulandelana kwayo. Kusukela esikhathini seBhabhiloni kusiyafika ekuzeni kwesibili kukaBani kukaJesu. Yikho sikubona lapha. So kakugedzwa nxa sichasisa iBhayibheli kucacile ukuthi wena ulikhandelani legolide. So ukuthi isiliva elethusi lensimbi kusiyaphansi kumele eminye imibuso eyalandela umbuso wani weBhabhiloni. Nxa sikukhangela futhi lapha omunye umuntu angabuza ukuthi uNebukadnezar phela njengoba umbuso wakhe wawumkhulu kangaka imbali iyafakaza ukuthi umbuso weNebukadnezar wawumkhulu wayakha izigodlo ezinkulu wayakha amahofisi amakhulu eBhabhiloni lapha kuthiwa kwakule ngadi okuthiwa ngama hanging gardens. Ingadi lezo zazizinhle kakhulu kuthiwa ngaleso sikhathi kule nsuku siyakhuluma sithi iVictoria Falls is one of the 7 natural wonders of the world. eBhabhiloni lakho kuthiwa ingadi lezi ngu7 zazingezinye zalokho okuyisikhombisa okwakukuhle ngaleso sikhathi. Zazizinhle lezo ngadi kuthiwa zazingathi ziyalenga zithelelwa kule irrigation system. Kwakukuhle kakhulu kulama palace kulama gate amangalisayo. iBhabhiloni futhi igonjolozelwe ngumfula. Kuthiwa igonjolozelwe ngumfula uEuphrates. So babezigaja eBhabhiloni ngokuthi bathi bona thina akula umuntu ongasenza ulutho ngoba silomfula osigombolozile. Ngelinye ilanga kuthiwa batshela uCyrus bathumela uCyrus imessage. Bathi wena Cyrus akulanto ongasiyenza yona. Thina singaze sizivalele phakathi kwemiduli yethu singayilimi emasimini. Silokudla esingakudla kweminyaka engu20 singazange siyelima kusiya phezulu. So babezigaja eBhabhiloni ngedolobha labo. Kodwa umbuzo okhona ukuthi iBhabhiloni kambe yayizahlala iphakade na? Kambe iBhabhiloni yayingasoze idlule na? Nxa ubala uvesi ngu39 iyasitshela lapho ukuthi kodwa ngemva kwakho Daniel 2 verse 39 kodwa ngemva kwakho kuza kuba lomunye umbuso omncinyane kulo wakho bese kusiba lomunye owesithathu wethusi kunjalo oza kubusa umhlaba wonke. So sibonani iBhabhiloni ngenkazimulo yalo ngobukhulu balo lalingeke lihlale iphakadeloni lalo kwakumele lenze njani ledlule. Imbali iyasitshela ke ukuthi kuthiwa uBelshazzar iza kuthinta kakhulu nxa sesiku chapter 5 nyadlula kukho nje. Kuthiwa uBelshazzar wenza idili elikhulu. Kuthiwa uCyrus loDarius basebesizwa ukuthi kule dili ngaphi eBhabhiloni abantu bazabe benatha inutshwala bahle bathi bona amadoda balungisa amasotsha abo uCyrus loDarius ukuthi ngelanga abantu laba benatha utshwala bele dili thina siyabe siyafika khona eBhabhiloni. So kuthiwa benza idili labo kuthiwa sebenza idili banatha badakwa kathi phandle ngale uCyrus loDarius lamasotsha abo kuthiwa bafika emfuleni uEuphrates. Umfula uEuphrates lo kuthiwa wawungeke ungene eBhabhiloni ungachaphanga lowo mfula. Manje lowo mfula ngobukhulu bawo vele wawunganjani wawungachapheki. So eBhabhiloni kwawungangeneki. So uCyrus loDarius basebevumela ukuthi no ukuze singene la ngangcono sigebhe umgelo eceleni siphambule ini amanzi. So bakwenza khonokho bathumela amanye amasotsha agebhe umgelo amanye amasotsha abengena bangena eBhabhiloni bathola amagedi wonke evuliwe ogadi bedakiwe bangena akula umuntu waphikisana labo bangena baze bafika khona kanye phakathi edilini kwakulo Belshazzar khona bababulala. Umbuso weBhabhiloni wedlula kwangena umbuso wani wesiliva ongumbuso wamaMedo-Persians. Umbuso weBhabhiloni ngu605 kusiya ku539 BC. OweMedo-Persia lawo wangena wedlula umbuso wesiliva wangena wona ngo539 BC wayaphela ngo331 BC kusiba lomunye umbuso olandelayo. Engcenye ungaqhubeka uyibamba indaba lapha ke sizwe ukuthi kukhona yena omunye umbuso owalandelayo kumbe kwahamba njani. Ngiyabonga mfundisi sizafunda khona phana kuDaniel chapter 2 ivesi ngelika 39. Ibisi sithona ke kuvele lomunye owesithathu owethusi ozabusa umhlaba wonke. Ngamanye amazwi lapha ke owesibili wakuqala weBhabhilona wawuswedlule kwangena owesibili wamaMedo-Persia wedlula kwasokulandela owesithathu ke lo omelwe lithusi. So ke usungenile ke lo umbuso ke wawuthunganyelwa umuntu osakhulayo ijahe lisakhulayo lalibizwa kuthiwa uAlexander the Great. uAlexander the Great ke wathatha umbuso engumfana omncane. Isiqubu sebutho lakhe sasisesabeka ngoba ngesikhathi esifitshana nje esingaphansi kweminyaka eli10 wayesenqobile umhlaba wonke wawukhona ngaleso sikhathi waba ngaphansi kwezandla zakhe.
singananzelela futhi lezikhali zakhe ayezisebenzisa zazenziwe ngethusi lamahawu ababe wasebenzisa ama-shield ayenziwe futhi ngani ngethusi. So ke nxa sifika kulo umbuso wesithathu sibona umelwe yibronze kumbe ithusi, sinanzelela ukuthi ngempela laba bantu babethembe izinto ezenziwe ngethusi. Siyabonga. Kodwa ke lawo futhi isikhathi sokwedlula sasakwenza njani? Sasafika. Siyabonga. Indaba yangithathekisa. iBhabhiloni siyibona imele ligolide, sibona ukuthi eBhabhiloni izakhiwo zabo zazigcwele igolide zona njengegolide. iMedo Persia layo yayimelwe yisiliva. Embalini uzathola ukuthi imali yesiliva okuthiwa ngama-silver coins kuthiwa asukela khona eMedo Persia. Yikho labo babemelwe kuyini isiliva. Lapho uthi futhi umbuso weGreece oka-Alexander the Great kuthiwa babesebenzisa izikhali zani zethusi. Lapha sithola futhi bemelwe kuyini ithusi. Indaba ethathakisayo leyi kakhulu. So umbuso lo oka-Alexander the Great oweGreece sibona ubusa emhlabeni kusukela ngo-331 BC usiya ku-168 BC. Ukuthi BC khona kusithi ukuthi before Christ. Iminyaka eba khona uJesu engakanjani? Engakazalwa. Yikho esikubonayo lapha. Indaba ethathekisayo kakhulu. U-Alexander the Great sifunda ngaye kakhulu embalini lapha kukhanya indoda eyayimangalisa eyayilobuciko omangalisayo kwezempi. Abanye abafundi bembali bazi bathi yena kuthiwa wakhala sokungasela sizwe sokulwa lazo esenqobe umhlaba wonke. Wakhala inyembezi ukuthi akusela muntu ukuthi ngilwe laye lapha. Ungafunda futhi ngembali yakhe kuthiwa esenqobile engcesiza kuthinta futhi ku chapter 7 kuthiwa esenqobile khonapho izizwe zonke kuthiwa wakhala inyembezi. Wasebiza ama-generals akhe angu-4. Ama-generals akhe angu-4 wasithi madoda akusela abantu bokulwa labo lapha. Manje senze njani? Ngubani ke ozabusa phakathi kwethu? Basebeqalisa ukuthi sisenze njani? Wasithi no problem. Ukuthi ozabusa ngubani sizakhetha. Siyathenga utshwala obuningi. Singathenga utshwala obuningi bese sinatha. Singanatha ozaphuza ukudawa abantu bonke sebedakiwe balala phansi. Nguyoza kwenze njani? Nguyozabusa. Kuthiwa bathenga sibili utshwala. Umncintiswano wabo wokunatha waqala. Kuthi abanatha ugeneral wakuqala wawela phansi, owesibili wawela phansi, ngokudaka owesithathu wawela phansi, owesine wawela phansi, wasala yena enguye onjani omileyo engakadakwa. Kodwa ke imbali iyasitshela futhi ngemva kwesikhathi esifitshane kuthiwa wagula umkhuhlane. Abanye abafundi beBhayibhili bathi i-malarial fever. Wasenze njani? Wasesifa. Umbuso wakhe kusukela ekufeni kwakhe awuzange ube usanjani? Usahlala, awusaqina. Wedlula ke umbuso wani? Wethusi. Ungafunda usiya phambili kuvesi ngu-40 lapha. Ithi yona kuza kuba lo mbuso wesine oza kuqina njengensimbi. Njengobana insimbi iqamula konke kube izicucu ikudilizele phansi. Umbuso lo uza kuqamula udilizele phansi eminye imibuso. So ngumbuso wesine, umbuso wensimbi. Lapha iBhayibhili ithini nguvesi 40 lo. Ithi insimbi iyasetshenziswa ukuqamula igolide. Yasetshenziswa ukuqamula isiliva. So lapha sibonani? Sibona ukuthi umbuso lo kukhanya ngumbuso owawuzaba lamandla kakhulu. Ungakufunda embalini. Umbuso ke owalandela iGreece owayenelisa ukuthi ubuse umhlaba wonke njenge worldwide empire ngumbuso weRoma, iRoman Empire. Ungakhangela embalini njalo umbuso weRoma wabusa umgaga omkhulu kakhulu. Kakhulu. So umbuso wensimbi ngumbuso wani? WeRoma. Umbuso wesine. Kuthiwa ipagan Rome nxa singakubeka ngendlela ecacileyo. So lo mbuso ungafunda ngayo embalini. Kuthiwa umbuso lo ngempela sibili wawucobodisa njengensimbi. Ngoba kuthiwa babesithi bangahlasela isizwe esithile bengasinqoba kuthiwa babebulala obaba bonke. Bathathe abantwana abangabafana babenze izigqili. Amankazana labo mama babathathe babenze abafazi babo. Babengathi lutho esigabeni. Ngumbuso weRoma. Njalo nxa ukufunda embalini babe lesikhali sabo esibizwa kuthiwa yiphilamu. Isikhali lesi kuthiwa sasiyenziwe saba lekhanda lensimbi. Yikho kuthiwa umbuso lo wawumelwe insimbi ngoba isikhali sabo sasilekhanda lensimbi esasifana lomkhonto olekhanda lani lensimbi. So ngumbuso wesine, umbuso okuthiwa yipagan Rome, umbuso owabusa ngemva kombuso kabani? Alexander the Great. Umbuso waba mkhulu kakhulu, wadiliza eminye imbuso, wacobodisa, wenza izimanga. Nxa ufunda kuthiwa ku-Roman Empire lapha ingxenye enkulu yabantu ababekhona babeyizigqili. Nxa kwaba lesikhathi lapho i-slave trade, ukugqilazwa kwabantu okwakhula khona kusesikhathini sombuso wani? WeRoma. Ngoba babe lokucuku behlukuluza bediliza becobodisa
ababekuthola. Angazi ukuthi ungathini futhi nxa silungela ukuthi sigqibe lindaba isigaba lesesibili esika chapter 2. Ngiyabonga mfundisi. Uzananzelela ukuthi imbuso yonke leyi eyaba khona yedlula. Kukhona eyasijiyela khona. Ungakhangela ikakhulu umbuso ka-Alexander weGreece. Kwaqaliswa indaba yama-Olympics. So uzananzelela lama-Olympics lanamhlanje lokwenjani? Ekhona. Uzananzelela futhi wona lo mbuso wensimbi esikhuluma ngawo nalo. Yikho lapho kwaqalisa khona amakhalenda lezikhathi ezitshiyeneyo. Lanamhlanje uzabona ukuthi amabizo enyanga zomnyaka esiwasebenzisayo iningi lawo avelela khona phana silabo August abathathelwa ku Augustus Caesar. So ke uzananzelela ukuthi imbuso leyi lanxa seyadlula kodwa ke kukhona elokho sesekhona lakathesi. Kunjani? Le Greek yona iGreece yona lesikhuluma ngayo uzananzelela ukuthi isikhathi okwalotshwa ngalo iBhayibheli iTestament elitsha. Yikho ubona lalotshwa futhi ngolimi lwani lwesiGreek. So ke sinanzelela ukuthi lanxa kunjalo kodwa ke njengoba ke iBhayibheli lalikhulumileke kubana ke konke kuza kwedlula. UNebukadnezar ephupha leliphupho wayezibuza ukuthi kuyini okuzakwenzakala kusasa. Umlimi wasemenzela umusa wamhawukela wamtshengisa okwakuza kwenzakala ukuthi lo wakhe umbuso uza kwedlula. Leminye imbuso elandela izakwenza njani futhi iza kwedlula. Kodwa ke sikubongelayo ukuthi kulombuso esiza khuluma ngawo futhi phambilini ongasoze wedlula uzakuma kuze kube nini nanini. Ngiloyisa ukuthi ngasonke singaba ngamalungu ombuso wona lo. Siyabonga mfundisi. Siyabonga. Ngikhumbule nxa ukhuluma indaba ngembali echiye ngilawa mama empire lawo. Ngitsho le ndaba eyokwelashwa kwabantu ithathelwa kakhulu eGreece. Abaqalisa into zemedicine ezobudokotela lezi. Bakwethu siyezwa lapha indaba ephuthumayo. Indaba eveza ukuthi imbali yomhlaba isesandleni sikaNkulunkulu. Izinto lezi uDaniel waziphiwa iminyaka engu-2500 years. Iminyaka engu-2500 years edlulayo. Ngesikhathi uDaniel yena ekubhala lokhu uJesu engakazalwa. Sike sakuthinta ukuthi wabhala 600 years uJesu engakanjani? Engakazalwa. Kodwa wadlula ukukhuluma 2500 years kungakenzakali. Kutshengiselana uNkulunkulu uyakwazi isiqalo lesiphetho sani somhlaba. Khathi ngubani ongakhuluma imbali yomhlaba ingakenzakali 2500 years ungakagcwaliseki. uNkulunkulu yedwa olawula imbali yomhlaba. Njalo sibonile ukuthi umhlaba waqala uligolide kodwa uyaguga. Umhlaba uyaguga, uyadilika, umhlaba lo uyedlula. Kanti kunganjani ukuthi wena uxhumane loJesu onguye olamandla okuvusa abafili, onguye ongakunika impilo enjani engapheliyo? Kunganjani ukuthi uhlanganyele lo mbuso kaJesu, umbuso ongayikwedlula? Ngoba yomhlaba siyayibona ibuya isenze njani? Isedlula. Ibuya isedlula. Into zonke ngaba yinotho, ngaba imfundo, ngaba yini okomhlaba, yebo kuhle nxa kulungiswa kutholwe ngendlela enhle, kodwa kuyanjani? Kuyedlula. Ukhetha uJesu, umbuso kaJesu nguye wodwa ongasoze kwedlule. Ngiyakhuthaza wena, ngizikhuthaza lami ukuthi kunganjani ukuthi uxhumane loJesu ube lilunga lombuso wakhe, umbuso ongayikwedlula, umbuso ongayikugugudeka ozakuma kuze kube phakade. uThixo abe lathi asibuse sidibane njalo kuviki elizayo. Siyabonga.